Guarnedoç. Merhaba havalno. Bi dersekî nû dîsa ez li pêşberî we me refleksîv pronomen. Dersekî herî girîng e û zehmet e gere mirov baş bala xwe bide. Werin em dest pê bikin. Refleksîv pronomen çi ye? Yani cînavkên paş verû. Cînavkên paş verû. Cînavk cînava digire û pronomen e. Çi ne vana gelo? Ji xwe hûn zanin cînavk xwerû yani natural çawa tê nivîsandin îx, du îx ez bûm, du tu bûyî erzî ez, ew bûn ji bo mêrijin û ê ku zayenda wan tune em ez bikartînin wîr em î hûn û zî ew. Ziya mezin jî ji bo ku respekt tê nivîsandin. Akuzatifê wî çi ne gelo? Refleksîv pronomen akuzatifê wî îx dibe mîx, du dibe dîx, erzî ez dibe zîx, wîr dibe uns, î dibe oş û zî jî dibe zîş. Datifê wî çi ne? Datifê wî tenê îx û du diguherin, mîx dibe mî, dîx dibe dî, êdinê wek xwe dîsa dimînin. Refleksîv verbin. Evana refleksîv pronomen. Gorî refleksîv verbina em refleksîv pronomena bikartînin. Refleksîv verbin mit akuzatif. Kîjanın gelo zîşvaşin. Zîşvaşin çi ye? Yani xweşûştin. Zîş ansîhin. Yani ciyê xwe li xwe dikî ew tê wateya ez cilê xwe li xwe dikim. Zîş ansîhin. Zîş beaylin yani lez tevgerîn. Lez bike. Ez lez dikim. Zîş entspannen. Ez kêfa xwe dinêrim. Zîş ernern. Ez bibîrtînim. Be anê. Em bikartînin prepozisyona wî ane. Sich freuen, sich freuen em bi öbayê û bi awfê em bikartînin. Sich freuen über yani bi tiştekî tu bikêf xweşî. Sich freuen auf ev ye di pêşerojê da te bi çavî li benda tiştekî wî çaxê tê sich freuen auf tê bikarbînî. Sich setzen rûniştine ez ji xwe re rûdinim. Yani di kurmancî da jî rastî refleksîv pronomen heye. Ez ji xwe re, tu ji xwe re, ew ji xwe re em jî bikartînin. Sich vorstellen sich vorstellen jî ew jî ez xwe didim nasîn. Yani tu xwe didî nasîn tu kî, tu ji ku hatî falan bêvan. Sich vorstellen em bikartînin. Bi çend mînaka em ê baştir fam bikin. Ich wasche mich jeden Morgen. Ich wasche mich jeden Morgen. Ve her serê sibê ez xwe dişom. Her serê sibê ez xwe dişom. Ich wasche mich. Mezekin di kurmancî da jî em bikartînin. Xwe. Li vir xwe mich e. Ich ez xwe dişom. Her serê sibê ez xwe dişom. Divî mînaka me da me mîxê bikaraniye akuzatif e. Er beeilt sich pünktlich zu sein. Dibe ew lez dike ji bo ku di dema xwe da bigîje cihekî. Yani li vir me çi bikaraniye beeil. Beeil sich di gorî erê em ê çi bikin em ê zîş bînin. Wir freuen uns auf das Wochenende. Dibe em dawna heftê li benda bi çar çavî li benda dawna heftê ne. Wir freuen uns auf
دست بخننده ام چارچاوی بنده داونا هفتینه لورجی دیسا اکوزاتیف هات بکارانین ایجا داتیفی جی هنه روانو رکلفسی و وربن mit داتیف sich die Hände waschen. Wir sagen sich waschen, tane sich waschen, Akkusativ bu, melver sich waschen, Akkusativ me bkarani, ich wasche mich, kavaku te khwabshoy, te Akkusativ bkar bini, lebele kavaku te tishteki bshoy, yani desti xu, serçavi xu, nigi xu, te uçağı, te çi bkar bini, te datif bkar bini. Te beji çe mesela minak, ich wasche mir. Ich wasche mir die Hände. Es desti xwe dişom. Sich etwas kaufen. Sich etwas kaufen. Te beji çi ich kaufe mir etwas. Arabe mesela. Ich kaufe mir das Auto. Es şxware arabe distinim. Maşine distinim. Ich wünsche mir etwas. Oder ich kämme mir die Haare. Böyle kemen yani porexu çet kem porexu şedikin em kemen ve dere em kemen kartinen. Biçen minaka ich wasche mir die Hände. Ez desti xwe dişom. Jxware. Ez xware desti xwe dişom. Ez xware desti xwe şona. Zadaki jemusam mausavani. Ich wasche mir die Hände. Sie kauft sich ein neues Kleid. Yani dbe ew sendiye şxware cilinu. Bele nahajin çirokek mne kurt seye em ser çiroke em binirin lükudera refleksif verb refleksif pronomen hatiye bikaranin. Ein ganz normaler Morgen. Dabei serisi be normal. Ein ganz normaler Morgen. Serisi be. Rojek serisi be. Jeden Morgen steht Anna 6:30 auf. Dabei Anna her serisi be 6:30 şeşuni vade. Şeşuni vade radebe. Sie zieht sich schnell an. Mezekin lever çiviye mebkarani. Sich anziehen. Mezekin vay vedera mebkarani bu. Mit akuzatif. Dbe ev bilezgini cile xulu xokir anzihin cile xu goheran la xokirne anzihin. Tren bare jberwi me jwan jevdu qetande. Ziht vedere anji çudavni. Weil sie oft spät dran ist. Jberku dbe ew pırd renk dimine. Jberku pırd renk dimine bilezgini cile xulu xodikir. Dann wäscht sie sich das Gesicht. Sich waschen etwas dbeçe dbe datif. Sich waschen etwas, çi etwas oder Gesicht. Serçave xud be beştred be serçave xu dişo und kämmt sich die Haare. Disa sich kämmen. O leverji dative o beştred be pore xu şedike. Während sie Kaffee kocht, ergert sie sich. Dbe demako ew kahve çedike aciz buye, aciz dbe, weil der Wecker wieder nicht geklingelt hat. Dbe jberku, liver disa refleksif verbime heye ergern. Sich ärgern. Sich ärgern, çiye yani aciz bun. Liverci me refleksif pronomen karani. Jberku dbe ساعت آلارمه دی سالی نکتیه دما کو او قهوه شخورا چیت که هرالده تی بیراوی
و عاجز به. Nach dem Frühstück setzt sie sich kurz aufs Sofa und entspannt sich ein paar Minuten. ده پشت تاشته لسر قناپه رودنه setzt sie sich مزاكن لفر دسا چه ich setze mich بله بدرا مگوت Akkusativ بکارهانی سر قناپه رودنه und entspannt sich ein paar Minuten و چند دقیقه شخورا بین خود ده und dann entspannt sich dieser sich entspannen leverci Akkusativ بکارهانی und dann macht sie sich lever şaşiti çebiye amedde verda berdewam bkin dann macht sie sich auf den Weg zur Arbeit دبی جبو ری حاضریه دکه کو بچه کار macht sie sich auf den Weg zur Arbeit sich machen leverci disa reflexiv pronomen und Verb heyevalno devam das bedera bedera berdevam kın unterwegs ernährt sie sich Ve dreda tebiravi das ernährt sie sich dişa reflexiv Pronomen und Verb leverciye sich ernähren. Çe tebiravi dass sie ihre Schlüssel zu Hause vergessen hat. Ve tebiravi ki wie meftahul malej bir kriye. Oh nein. Dabei na sagt sie laut zu sich selbst. Dabei bedevki dabei na jukhara dabei bedevki sab denge ki bilen dabei na di saji. Chima aber sie beruhigt sich und sagt sich le dabei au besakini jukhara dabei je besukuneti jukhara dabei je dass ich später nach Hause. Aber beruhigt sich leverci disa reflexiv Pronomen Verb hatiye bkaranin Akkusativ dass sie später nach Hause gehen kann. راحتیش خورد بجه اره تمام مجبیر کردیه لی پشت ازی کاربن بچم ماله Im Büro begrüßt sie sich mit den Kollegen. Dabei Büro eleciye kar Slav de valen khwe freundlich be kef khwashi be havalti Slav de valen khwe und freut sich auf neuen Arbeitstag. Und be kef khwashi das bekare khwe deke بس دست پروژه خواه کار دکه بله freut sich بدara disa begrüßen sie sich evderci disa reflexiv Pronomen verbeye und sich freuen sie auf Akkusativ hatiye bkaranin lever sich freuen auf hatiye bkaranin bale درسامه ایرو به وی هوای بو اول نو درسامه ایرو پرگرینگ بو reflexiv pronomen hevi dikim un him bebun yani az dibim geleki gring hevi dersi o gere خوانده کارجی لسر وی درسی gelek راوستن und gelek بخبتن gerek dubaraya bakın. Çünkü zu tecbir kırın. Und gramatika viji pariki zahmete. Hevidarım hun hin bune bevi dersamın. Un jukharaji buna bakın. Bakhabit. Jukhara havokin xo çekin. Daha çetir be hun daha çetir meji ve de bimine.
بله درسا ما ایرو بوی هاوی بو به درسه کی نو امیدی صاحب ببینن بمینم خیر و خشیده بخاطره و